Umukino warangiye hagati y'ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Ni umukino wa kabiri wo kwishyura wa gicuti, aho umukino wa mbere warangiye ari ubusa ku busa. Gusa umukino wibonetsemo igitego kimwe cyatsinzwe na rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire Gerard Goho. Umukino ukaba urangiye impande zombi zitandukanye n'igitego kimwe ku busa. Gusa ibyo ntabwo aribyo nshaka kugarukaho, nshaka kugaruka ku ntambara ibaye mu gihe umukino wasozwaga. Ni ukuvuga intambara y'imigeri myinshi n'ingumi hagati y'abakinnyi. Intambara itangijwe na rutahizamu w'Amavubi nimero 10 Hakizimana Muhadjili ashyamirana na mugenzi wa Sudani, ntabashije kumenya amazina. Gusa polisi zahise zinjira mu kibuga zikiza ayo makimbirane yaravutse hagati y'abakinnyi, dore ko nawe wari n'umukino wa gicuti nta mpamvu ifatika ari gutuma abakinnyi barwana. Gusa Sudani abakinnyi bayo bababajwe n'ukuntu Muhadjili umuzi ku mupira w'amacenga menshi no kwirya cyane, aho umusifuzi yari amaze gusifura ko match yarangiye agakomeza kwiryagagura imbere y'umukinnyi bituma barwana. Bikaba bivugwa ko nyuma y'ibi ngibi umusifuzi agomba gutanga amakarita atukura hagati y'abakinnyi ndetse n'abandi bantu bose bagize uruhare mu kurwana mu kibuga, dore ko ari n'umukino wa gicuti bitari ngombwa ko abantu ba professionnel barwana. Iyi ni Bwakeye TV, komeza gukurikirana ibiganiro byacu kwa subscribe ndetse kandi no kazogera ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Ciao ciao.